ye moja tsada na ye mu kra no no nim ye ntinwi egu ye ntinwi so kra ye ti so kra no onim ne dodo ye nyame be ni ye hia wanke be de erade ye da se papa pasende 2nd July ye nso wo kan atiasefo yi me se dua bi hu mire te seme atantan die bi a ye mfa menye hwe wama me ene ahwefo papa bi ene team ni nyina nso yaka ho bie ora ese ye da se asedan koma wa fe na de afidie no ato ha no dwumade no ya sha ase no edonwom no from 5:30 gg wa ene ye de kase no ebro wa yakwa abayi de de bon krata no ese ene de adomonline.com so ewo mayen ene ni die mu a ye de ebro nti ye de nyame ase se stations no bebre nyina echi wo de ho se Adom TV ene beda ye da se incoming jina na so no pay wa ha e radio Adom power to the people. Yes, and a pepper cranty, my boys, I oh my don't cry to them man aqua ben saying. If you have a day, Bishop corn answer. Adom. Power to the people. They say Casaqua. Because they say power to the people, no. Ah, actually, Bianca Mosano. Massa. Obewa Pabats, or more farmer. Relax, or who be near no more sanka. Nina, ye. We nyina ka ho na ma campaign no eso so da bia o se hu ne se campaign bia wo ne sika yebre yo o de tra ho e pene su fiti asebro su na eye kokonte tore bia wan hwe abebura kwa ni mu na oni nkura afira yo so what do you we de ne obedi mo che no e wo fom that's it etwuma no e wo fom amanfo ne hia moa no yo mbeto aba no o wo fom enyankra ha no mo ah and there sir yes and so be more fans when inside out or form no be can answer or no form mate ai fear it is wrong amna ade atwa me do fo de nyame aso ate pani enu ejina ha aka na say hey oh human being resembles nothing. Hey! Wow. Ha. And one no. No fear. Are they sure? No pen order NDPC National Development Planning Commission no. Ni abeto dwan se wada ni benkum so. Eno nipa na ejina ye ka ne ho asem. Yesi Russian in the choir sabia mra. Ene se wa mafie biem. Hey! Ede nananum amu atoye monkafra na ya kase odumpo tutu odumpo nko ebinie aka ye benya nka director de ne picture to ho director de picture beto so hey me say no najo like me hu ade no me say how I was shocked because obia ya kan hu asem the whole of last week first no say no the way NDPC asem no won akoma so mo be plan o mayi na ye kasa bibia ye kama ya o my ka asem bi o o be show yes na sa de sanye mu no wa na o be woro no so be pie o na ne ba mu nyame na be kire misro se ne won kwa enne won kwa de nyame ase o yes bibia ye adwuma de nyame ase na sere no fia so on fa nkonfamra ya mabusenya ya ko fi ni krom no last year no mu di o anniversary bi and the way papa ba ye kasa tu se nim die economist na ye kura ye ekonse ye e friend say impulse buying no me ade na nya better my it is so you can imagine baby I would do oh kofi anya na yi amaye grandpa obehwe ti we de kafra papa kafra pa na wo adwempa mo men se besi ye bewie ye bonya mempa ye se de na wani suade hunu no ye nya nam sifo mbedru ho titiru ne ukromfo na nanom e wa atoye me fi kro na nkasa like nzema ho side baby everybody nchechire mo re nkafra pa kofi anya amaye na nam ka sa wo so o de ma no me de ma kofi nto mbehwe no mo yi na emre ko na nimu no
na and then so there and on the hano all shops in Accra to close down today for homo walking to Friday. Say area bia wada day omo exercise. Into omo anim me sure say obi anim. Into no ye clinic baby wo bia clinic o de. And na ya sha say into dwanumo no ho de na no ma obeba just ye clinic wa be clinic awie na later obebi shops. Mommy anya ne sa and I think say so obi ye na afamu die akwasi. Anke see na me hu no. Yes boys we from bus stop. Yeah, me say so ma ba ha. Okay. Nana, the fee say no more ye na ya goodie. Okay. So mu ko mu nshada nya adwuma bia na they are just posing for the cameras. It just last week na me nam Ashimota Forest. Okay. Them some ko ye adwuma but na ma traffic. Pam. And because na traffic na chin udru a utimi twan. Yeah. The film sim dru kwabana ni kuta sekan. O ma do ho nyina. And yes yes ampa. Wow. Ampa. Auntie your mom. E mo tia fi se via said the various assemblies ne so. It me share e mabunu ni bi so. We obi nu a obo mo pa. Akatwe bia na ho. Any omo a. When I take upon themselves said. Ye be and I say this week and last week na Domeko Abenya National Insurance. Amom health insurance akavo omo family nyina. Oh, omo. Yes, omo wow. We no. Omo ya de. Yeah, because ekwan no ho ada ho. Yes, and I said some time ago so man penda da mama so momo 50,000. Oh, sir. Yes, so you see be momo kakaka. And omo nyan na omo leader no say omo dey mu 30,000 akoto machine. Omo dey be ye adwuma. Omo ye. Yes, so much discount so mo kwa check. Omo wanum. Or the 30,000 akoto sa machine obetimi. Kwasi uye kra. Omo individual no omo aye omo adwuma. Ora brampa ne da so no. Yes. Pania brampa e kan wasem NDPC papa no. E omo hu ne ye de. Ze ye zoom ne dodo. Ko wo cha na mo be hu ne ye. Bem. Ene kosa. E be saba ne de no eso. Ha. Boye. E de via ye kan no assemblies no. Alisinya this assembly bia mabunu bia etu onwache ni aso le taikese peta o machi a omu hia ye de be ma wo ma enema bebre wo no a besesa oh na say shatwale so komo amati say 20,000 I start to be corrected yeah shata so onko de je onso wo jam de ono no na de onu mu ko tigina mu say enam no one o wi am say 20,000 30,000 me nya clear on the figure there but emwa no eko eba mu nya ayam na akoto ade Bakwa the first donation munya enum koto hwibaro omto ya nom si yakoto omnom receipt nyina sa akire se obia je scan enya no ye ntwa ye no ebi mu ya no akwa ate chicken man so package aduane e kokoma omo ti alice he ni si ya kakra waka sa nya adwuma no mo ye no adwuma pa no mo ye no adwuma no mo ye no na wo gata ye easy ene me se wa wudi Ashimota Forest ho no de wudi bedroom kisima ho say wo ma do no mu nyina entu hu ba first na fu omaya de tu na mo asha se no sa obi anfa no nyim ye mu an identify mabunu bi e wo sa pepa na epese ye sa de kwasi we say na NCC we ekomadwuma hu onte you only hear from them when it's election. NCC by this time information vans na nam communities ni mu na boy amane mante se menya se midina wo de obehu say wo be bie phone lines okra na obi nim just greater Accra ha wo be na obi anim so obi anhwe TV ene bi obi nya da obon krata so obi ahu but me no me ka ye hwehwe bi ho no ti ana cars bi ni nam ye community di mu na oba amane e bi ene e be wo polio pane okra hu se cars ni mu sa ne ma ni nyina ajai omo so wa ko bisa omo te capres kanima sa omo ni cars yes omo ni personnel no enti no nya say ye blame obia too much there but kakra bia obenya bia no onfanya na yeah saving vans no kura na nkwa information centers ahudu say na bi wo ho na ewuram yes I shim kinaye nsamansama and they say bawo yes what is wo mo ba na udiri mi in fact ye mo ahoden a e chan wo nanum kuta ne da ebre bia besne twam kono
first man someone no oba police ninka no that be don't know what is we do fie na wo mo soro no I would me ka hwe say oh you okay eh Ghana mo mpa de ntia na ye jeja sa na ma we nyine ya to de ma bia se o kwasi wudi e kire be kasasa ya to de ma bia se papa nti wan atwa mu wan jai sa dem wo ho na ewu naturally enu a say de yetimi form bibi no yes sa na no so timi wu sa enu ano na sama ba ofie wow but ya kata ba bo hwe mami panu kuta praye den ne gata wo twi be hu abuto bibire akashai yes be twa man say ti na twa ya be fine o na se bia koda wakwada mami se prewia no akogya na se be tawo mu no but na akomko ti no eno ho asam ene clean up ahyasia till end of week you know obia wo fam de yebi to badomonline.com and also the aba Badwam calls for abolition of ex gratia payments, declares system outdated. Yes. See, ora Badwam see any ex gratia ni free ho. No, ye free ho why breso. Because I says see ebemu. But I say yes, you can see being in 2025. So the only outstanding will be the 8th parliament. So omo den ye betwia any awfro bi dia akem. Es gracia no nye sika bi se ye twa dia to. But unse ye to Article 71 holders for akatwemu a ye ntumu ntem. Yeah. And it take effect in so a emma se no seba. Se ye to abanyu for akatwemu a ye tumu January. Ye announcement somewhere October September. By January na take effect no obi a sha say nyina. But Article 71 for the entisa. E bi abese within 4 years ni nyina na akatwa ntumu no take effect. But the issue is say any sad ye be ne se na ye abanyu for the na. Say announce say ye betu akatwemu a enya afa ne ye kwakoti committee fufuro bi so mko determine the salaries of Article 71 ye nyina ya abanyu for sem diteku age kapre ti etu mu de akosempo a obi abenya ne de pepepe se na bia obi de ye mekem ne ka se ye mo obi de anu afo yes na ne ne say enti ene o je Badomonline.com na kenkan ye mo mu nyina ye mo mu nyina ye state contribution nenti ada no omunye mu Ghana pa Article 71 for no so no say state nya say ye maye ti ye mo mu nyina obi a obi anye ne pension free state yes we dey say 2 years kwa na ye adwuma do pension free state because state no ne obo pick yes of best 3 years and you picking the aye or payment the amount. It was we year 4 years. Nyame ya na to me another time can why 8 years. The constitution there is some president to 1 year. Obi anyi from state contribution. Almost san ye memu na mo ye nyina. Say this man penimia tax nti. So tua. Obi atua ne dia kwasinyanse ye kwasa bebre. Seriously. Because I don't know more na sika kese mo ho na wo no mo ntwetua ye de mfiamfie ye betete wa sika ne wu no kakra e ba bedu ho no e hwan si fom se etu ti mo na obi antua e na owura fifi kote nso NDC won't depend on court for victory there be afi we de enye court wo no mko nkunimdie no wo ground so ti owura fifi kote twetwe ni de man NDC amanyuko ono so de dia wo de Atujani, Dumelo hires tankers to provide water for UG students. Ora Dumelo, John, also pray. I also West Wogon, na Badwam Pesiano. Na UG a school for university, a school for insure what done. Tiano pair insure tanks EB on supply one more. Ramabril to return to screens after 30-year absence. Some more kind of on a year sweet home sweet home. Sama me na no kete na. Me sata na me kantata. Na say dey out here nso be. Ade TV na ba ku ya. Tu hwe a no ahwa. Okay. Hey, mo mpa Ghana na wona ni nyina akọ by the fireside. Hey, I can't wait Saturday. Ade I am pet that talking point. Ende. Obechanya, o mon kasa bia. Aka ndoma ni do anu ani kum no ada. Kasasa, manti ade ba ku bia e farmers talking point. Time mo de shanso nye 7 to 8 to say. Omo anya mo nhwe. Ye nhwe aka drama. Ye hwe na kira ya sori akọ school. E no pena na enye wo.
Sakasa ne doso. But Sunday no dear by the fireside. Any shift on Sundays. That shift we pa. Na say bia. Na say bia muma ye hu ade asa. Brady Nyango. We nyina. But I think by the fireside. Oh yeah. Eso mo sade ba. Na set up no nko aye me fe. Go na omo odokno mam dokomo bonyum bi. Oh, interesting. Most some famra. They say they made their cartoons, you know. Cause woman did the picture. But now bakasa asesa. See the sa we mo sa babaka. And also bet me aboa. Say individual be a private company being fair. No enye. Nya sponsor be fa. And now here na for no mo hwe. And dear. Digital babies. Computer babies. Say Papa True ne for PJ Mass. Because all penny or shall bet me at your to be man. What? Say by the fire and I'm born out. And I, lantern. And lantern is each other. Hey, Daily Graphic. Also, 3 million children above 5 to receive Ghana cards. NHI picks up cost. And kwadabe 3 million. Yeah, omu enfie brum finchen. Yes, be Ghana card. E de ama omu nyina na national insurance so bafa e ho ka nyina. Oh. E de ama sa kwada no. Easy to conduct voter transfer for security personnel. Others enti nansia voter transfer ne he no. Yem se adan mekobi won ma isa so munyum omu ye ntom mabire ndimi anyambre ankwa akoye. Eti ye bebie kwanya de ama omu. Agin sam twerefo ka ho. Na opa bia person transfer vote de kono. Onso wetimi transfer e de akom. Minister rally support for economic upturn. Eti Dr. Mohammed Amin Adam efoni ewo se nyina mu asere bi economy na ekofom no ye betimi abone mu na asori. Ye ma me Sherry Ayoko bot train so eso pe Commonwealth penny pa na. So na ni abo. Say Cyprus man penny e din ho dance ye papa was say mami. Nya se mo fama no. Ye fa emano. Daily Guide efia enso eniem. Malam arrested for suspected ritual killing. Ayi de na north de na. Ese nkura mienu. Malam na ya chene se wakoku obi no ye de Dr. George Akufudampare infoni na aba Adom. And so ye IGP leak tape suspect Superintendent Asari JB lied. Te jemu na penfo eye no. If ye say adanse ampenfo be di o ma hwe film no do na ya tro say wow ya no kreba akokra enim Baumia unite napo wuntumi etimintim wase kese na da napo ene wuntumi entem no yes Dr. Baumia from Akachem say senator kramanya asemu a omo aneka omo bebia enkotom Snake assures continued stakeholder engagement. The Snake for spend for the amane so beto akoso ne wona ewo twaka ewo dwumedi a wodim no ebeko so nyanketode enkanka nema bi efa wonjumedie ya wodun se na bi Ghana fo ebeti anomoto bi a wotu no asie na etimi abo na nsem se bi ba enti wahyo no ankwa ankodoso eto de owura Kofi Safomafo Director General Edmas Net efoni ewo ha $360 million IMF cash hits Bank of Ghana account enti IMF osika ne toso asa ababiem $360 million. You see a better Bank of Ghana for account. Delegate MD area the Inquisitor. Election 2024 be guided by Kenya's chaos, backbone to government. Enti Brashe ye film chamine so de kokobo ekwadiama aban se aban tu nani na wonhwe ne esi wo Kenya. Na afia bato no. Ye ko betimi afa so a ye be toto ye niema. Infamous Ramadan rice case. Court rules against Issa Sedu as importer of 10,000 bags of lily rice. Court says his plan was to create, loot and share. Enti omo kra emodebe omemu no. Yesi court na asem yesi e adwen pa omo bo ntimpo se wo hihye de abebu oman no e de afaso. And high consumption of salt is highly dangerous. Tia doctor for bi so de bokoko enso wa hwanom se yena ye tidy enchine bebre pa yesi enye enteso enye kakra bi na atrim kakra na eja okwam na na wo free 40 kra ko de wo de kanya kra montete enchine na edie ne so na kofa asem afa mema if you to the Inquisitor
de o de ba anopai enso do ene emfancy ha wada ba ya da say papa sa oje bre e ma ye kwaso anane ye ntna ye kwai agudie mo nsem no to so na for health tips and so aba kidney health and nutrition ye mo ye kidneys no ho e ban so ye to so week mu nyina nkoma ye die no ye wi amambo atman so ye krado ahosepe e be ba ye won koma ahodo bi wo mu ansa na kwasi aba de asemidi kan ba na fe ye wi a oto so enen so osa wo titiru bi a one ne bedi enkomo ye tietie won komo ne won nsem ni ye na dachi asem bia bana wo ka bia nso wahunu se de obeka no nkoye na we say da bi yese de kwasi ele sa enti afia amankwa tamaklo me ne incoming Bismarck akwasinsin aboaten ye de si ha ya to so